Ndabasuhuje nitwa Itangishaka Emmanuel. Ubu ngubu rero tuje kwanzika mu makuru ya siporo. Hanyuma rero ikintu turi bwibande uyu munsi turibaza ngo ni ibiki APR FC ndetse na Rayon Sports zikwiye kwitaho mbere yuko zijya gukina amarushanwa Nyafurika. Hanyuma kandi turaza kuva kuri ingingo tukubwire ko Young Sport Club yatangaje igihe izakinira na Rayon Sports. Ni ryari ibi nabyo uraza kubimenya. Hanyuma kandi abakina iteramakofi bagiye kujya basuzumwa igitsina. Ibyo ngibyo ni iki nabyo turaza kubimenya. Manchester United ku mwanya wa kabiri w'amakipe ahenze ku isi. Uraza kumenya andi makipe 10 ya mbere ahenze n'akayabo ashobora kwishyura cyangwa se akayabo yinjiza. Hanyuma rero reka twanzike nizere ko umeze neza. Yicano yitwa irya kabagari, ibuka gukanda subscribe kugira ngo andi makuru menshi ya sport ya politike ayimyidagaduro n'andi yose atazajya gucika. Mu mezi 2 n'igice ari imbere APR FC na Rayon Sports zizatangira guhatana mu marushanwa Nyafurika, aho zizahagararira u Rwanda muri CAF Champions League ndetse na CAF Confederation Cup uko zikurikirana. Aya makipe yombi rero ayoboye andi mu kugira abafana benshi mu gihugu, ahora ku gitutu cyo kwitwara neza. Ibyo bigatuma rero ubuyobozi bwayo bw'ihinego zigamije gushimisha abakunzi bayo, ariko mu bikorwa bigaragarira amaso ku bidashoboka cyangwa se bikaba bigaragara ko bigoye kubigeraho. Mu mwaka w'imikino mushya wa 2025-2026 uzarangira muri Kanama. Nta kabuza rero ko yaba APR FC cyangwa se Rayon Sports buri kipe izaba ifite intego yo kwitwara neza mu irushanwa Nyafurika izakina ikaba yagera mu matsinda yaryo. So ubwa mbere ya makipe rero yaba yitwaye neza kuri urwo rwego, kuko APR FC yageze muri kimwe cya kabiri cy'irushanwa rya African Cup Winners Cup muri 2003. Icyo gihe nta matsinda yakinwaga, mu gihe Rayon Sports yo yageze muri kimwe cya kane cya CAF Confederation Cup muri 2019. Nubwo bimeze gutyo, hari amakosa atandukanye aya makipe akunze kugaragaza igihe yakinnye amarushanwa Nyafurika cyangwa se akayakora mu mibereho yayo ya buri munsi, ku buryo rero akwiye kuyakosora niba kuko akeneye kugera kure uyu mwaka. Ikosa rya mbere rero bakwiye kuba bakemura ni ukwemeza abatoza kare bakagira uruhare mu kubaka ikipe. Rayon Sports yo yamaze gutera intambwe ya mbere, itangaza umunyatunisia Afouhamia Lotfi uzayitoza rero mu gihe cy'umwaka umwe ushobora kongerwa, ariko nabwo hakaba hataramenyekana abandi batoza bazakorana nawe. Lotfi wari umaze imyaka 3 atoza Mukura Victoire Sport, amaze kumenyera shampiyona y'u Rwanda, ariko bizaba ari bishya gusohokana na Rayon Sports mu marushanwa Nyafurika. Uyu mutoza rero utegerejwe impinduka muri iyi kipe yasohotse inshuro imwe mu myaka 5 ishize, ariko nabwo ntirenge ijonjora rya kabiri yinjiriyemo muri 2023. Izo mpinduka zizaturuka mu mikoranire n'ubuyobozi bwe bushya, aho abo bagomba rero gufatanya no guhuza ibitekerezo mu kugena abatoza bazakorana yewe no kugura abakinnyi. Hanyuma kandi ku rundi ruhande APR FC yo nta mutoza ifite nyuma yo gutandukana na Darkonovic mu mpera za shampiyona ishize, ariko hari amakuru avuga ko umutoza wayo bamaze kumvikana ndetse amaze iminsi akurikirana uburyo ikina. Amakipe yombi rero hari abakinnyi yamaze gusinyisha, ariko ibyagiye biyabaho mu myaka ishize ugasanga hari abakinnyi badakinishwa n'abatoza kubera ko ngo badakunda imikino yabo bikwiriye kubiyabera isomo. Hanyuma rero hari ikindi, hari ugushaka mikoro hagije. Iyi ngingo nekereza ko itareba cyane APR FC, ariko nayo ntiyabona amafaranga yose yakwifuza ku buryo yagura umukinnyi shaka cyangwa se yahanganira n'andi makipe y'ibigugu muri Afrika. Kubona umusaruro mu mupira w'amaguru w'uyu munsi bisaba amikoro ndetse no kuyakurisha neza mu buryo butandukanye, haba mu kugira rero umutoza mwiza, abakinnyi beza, abayobozi bumva ibyo barimo ndetse n'utundi tuntu duto tugeza ku ntsinzi. Kimwe rero mu byazonze Rayon Sports muri uyu mwaka dusoje bigatuma iwusoza amaramasa, ikawusoza nta gikombe itwaye, harimo ibibazo by'amafaranga byasubije hasi ishyaka ry'abakinnyi bayo kugeza naho hari abahagaritse akazi. Hanyuma rero ku ikipe itifuza gukina ijonjora rimwe ngo ihite isezererwa, bisaba gushyira ku murongo ibijyanye n'amikoro, dore ko hari igihe tombora ikwerekeza mu bihugu bifite ingendo z'indege zigoranye, bikagutwara rero n'amafaranga menshi. Hari icyo kugura abakinnyi rero kandi ukagura abakinnyi rwose uzi neza ndetse bakora ikinyuranyo
amakipe hafi ya yose mu Rwanda usanga rero akenshi ahura n'ibibazo byo kugura abakinnyi bakayahombera ntibatanga umusaruro bari bitezweho. Ibyo nta gitangaza kirimo rero kuba wagura umukinnyi akaba imfube, ariko muri iyi myaka byagiye bigaragara ko hari aho amakipe yo mu Rwanda abyitera. Ibyo rero rimwe bituruka ku kugura umukinnyi ntaho wamubonye, kumukoresha igerageza inshuro imwe cyangwa se icyumweru kimwe ugahita umuha amasezerano, kugura benshi ku mwanya umwe cyangwa se kugura umukinnyi ubizi neza ko atari ku rwego umushakaho. Ku ikipe rero ikeneye kwitwara neza mu marushanwa ihuriramo nayo mu bindi bihugu, ni byiza kureba aho ifite intege nkeya ndetse no gushaka abakinnyi bashobora kuziba icyo cyuho kandi bakaba batanga umusaruro. Hari ukugira rero pre-season ifatika. Hanyuma rero iyo umwaka w'imikino urangiye abakinnyi bose bajya mu biruhuko, aho bitwara uko bashaka, bakarya bakananywa bakanywa ibyo bashaka rwose, yewe bakaba bashobora no kuryama igihe bashakiye. Ibyitwa rero kuruhuka ntibabikozwe. Hari abasubira rero mu kazi bariyongereye ibiro, abandi rero barasubiye inyuma ukurikije urwego bariho. Akazi kenshi rero muri icyo gihe kaba gafitwe n'abatoza babo, by'umwihariko ababongerera imbaraga. Nubwo abakinnyi rero baba bitoza, ariko ibyo ntibiba bihagije ngo bagere ku rwego rwiza, ndetse kubera ko haba harimo n'abakinnyi bashya baba baraguzwe ngo bose hamwe bamenyerane gukinana nk'ikipe. Aha niho rero haba hagomba kuzamo uruhare rw'ubuyobozi bugashaka rero amikoro n'imikino itandukanye ya gicuti ifasha umutoza kureba urwego rw'abakinnyi afite. Hanyuma rero uru rwego aruheraho agira ibyo akosora. Mu myaka yashize amakipe ahagararira u Rwanda yakunze gukina imikino ya gishuti n'amakipe y'imbere mu gihugu. Uretse nka Rayon Sports akenshi itumira ikipe yo hanze zigakina kuri Rayon Sports Day. Bijyanye rero n'urwego rw'amarushanwa aya makipe yo mu Rwanda abagiye gukinaho, akwiye kwibuka ko ngo yagakinnye n'imikino ya gishuti n'amakipe yo mu bindi bihugu ari kuri urwo rwego, aho kwitabaza ay'imbere mu gihugu abahuje nayo imikinire ndetse ari no munsi yayo. Hanyuma rero tuva kuri ingingo twihuta cyane mu makuru agezweho muri siporo, reka nkubwire ko Perezida Paul Kagame yashimye Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa. Ni ikipe rero yegukanye Champions League nyuma yo kunyagira Inter Milan ibitego 5-0, higahisha ishema abakunzi bayo ndetse n'abafatanyabikorwa bayo barimo Visit Rwanda. Mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 31 Gicurasi 2025 nibwo kuri Stade Allianz Arena mu Budage habereye umukino wa nyuma wa UEFA Champions League wahuje amakipe abiri y'ibigugu. Nyuma y'uyu mukino Perezida Kagame yifashishije urubuga nkoranyambaga rwa X yashimiye iyi kipe yo mu Bufaransa yatangiye gukorana na Visit Rwanda muri 2019. Aravuga ngo uti mwakoze cyane PSG, mbega umukino kureba biranejeje, mwateye ishema abafana n'abafatanyabikorwa. U Rwanda na Paris Saint-Germain bifitanye amasezerano y'ubufatanye binyuze muri gahunda ya Visit Rwanda, akaba azageza muri 2028 nk'uko rero impande zombi ziheruka kubishimangira. Na amasezerano agena ko PSG yamamaza Visit Rwanda ku kibuga cyayo Parc des Princes, ndetse ikambara imyambaro yanditseho Visit Rwanda mu gihe cy'imyitozo. Hanyuma rero tuva kuri ingingo, reka nkubwire ko Yanga Sport Club yo muri Tanzania yatangaje ko izakina umukino wa gishuti na Rayon Sports tariki ya 15 Kamena 2025. Ikinyamakuru The Citizen cyo muri Tanzania cyatangaje ko umwe mu bayobozi ba Yanga yavuze ko ngo uyu mukino ugamije kubaka umubano mwiza n'andi makipe. Ati ni amahirwe kuri Rayon Sports n'umupira w'u Rwanda muri rusange nk'ikipe ikomeye mu karere. Dutewe ishema no kuzaba muri iki gikorwa cy'amateka, niko banditse. Icyakora rero ku rundi ruhande ubuyobozi bwa Rayon Sports butangaza ko ibyo uyu mukino bitaremezwa. Umuyobozi ushinzwe imiyoborere y'umupira w'amaguru muri Rayon Sports Irambona Eric yabwiye igihe ko bitaremezwa. Rayon Sports iteganya ko umunsi w'igikundiro cyangwa se isanzwe itumiramo andi makipe uzaba hagati ya tariki ya 26 Nyakanga n'iya 9 Kanama 2025, ari nabwo ivuga ko izatumiramo ikipe y'ubukombe muri Afurika. Kwemera ubu butumire byashingiye ko Yanga ishikamye ku cyemezo cyo kwanga gukina umukino ifitanye na mukeba Simba Sport Club wari wasubitswe tariki ya 8 Werurwe 2025. Hanyuma rero turi kwihuta tugana ku musozo w'amakuru yacu agezweho muri siporo. Ishyirahamwe ry'umukino w'iteramakofi ku isi
aiba rigiye gutangiza uburyo bwo gusuzuma igitsina ku bakinnyi bose bakina iteramakofi rigamije ko amarushanwa y'abagore n'abagabo aba umucyo. Muri 2023 nibwo mikino olympique cyangwa se imikino ya olympique yabereye i Paris mu Bufaransa. Umunya Algeria Imane Khalif ndetse na Lene Yonteng wo muri Taiwan begukanye imidari ya zahabu. Gusa benshi basigara bibaza niba batari abagabo bahatanye mu kiciro cy'abagore. Kuwa gatanu tariki ya 30 Gicurasi 2025 aiba yemeje itegeko rishya rituma abantu batazongera kujya mu ijonjora bibaza ku gitsina cya nyacyo umuntu afite igihe yahatanye mu marushanwa yari yose. Mu itangazo yashyize hanze yavuze ko buri mukinnyi azajya pimwa hakamenyekana igitsina afite mbere yo kwemererwa gukina. Yaravuze ati aya mabwiriza mashya agenewe kurinda abakinnyi akaba agenewe rero kurinda abakinnyi bakina mu mikino y'iteramakofi. Umukinnyi bizajya bigaragara ko yavutse ari igitsina gabo azajya hatana mu bagabo hatitawe ku kuba yarihinduje igitsina. Ni ukugira ngo rero kandi tugerageze kubungabunga umutekano wabo igihe barwana. Aiba yahise rero itangira gushyira mu bikorwa uyu mwanzuro aho yavuze ko ngo Khalifa atazongera kwemererwa gukina mu marushanwa y'abagore uhereye kuryo yari kuzitabira Eindhoven mu Buholande keretse rero abanje gupimwa igitsina afite hifashishijwe isuzumwa rya DNA. Nisuzumwa rizajya rikorwa hifashishijwe igipimo cya PCR amenyekana niba umuntu afite imisemburo y'abagabo cyangwa se iy'abagore kugira ngo abe yahatana ahamubereye. Hanyuma rero tuva kuri ingingo Manchester United yashyizwe ku mwanya wa kabiri w'amakipe y'umupira w'amaguru ahenze ku isi, aho Rayon Madrid yo muri Espagne ariyo iri imbere nubwo iyi kipe yo mu Bwongereza yahuye n'ibibazo byiganjemo kubura umusaruro mu myaka ibiri ishize. Urutonde ngarukamwaka rwakozwe rero n'ikinyamakuru Forbes rwashyizwe ahagaragara kuri uyu wa gatandatu nibwo rwashyizwe ahagaragara rugaragaza ko Manchester United iri ku mwanya wa kabiri w'amakipe ya ruhago ahenze ku isi, aho ifite agaciro ka miliyari 6.6 by'amadolari, miliyari 4.9 z'amapaundi. Mu gihe rero muri 2023-2024 yari yinjije miliyoni 834 z'amadolari y'Amerika, ubwo ni miliyoni 620 z'amapaundi. Forbes yagaragaje ko agaciro ka Manchester United kazamutse buri 1% nubwo rero yasoreje ku mwanya wa 8 muri Premier League ya 2023-2024 ikanabura itike yo gukina UEFA Champions League. Muri uwo mwaka w'imikino United yatwaye FA Cup, ariko muri uyu mwaka w'imikino wa 2024-2025 isoreza ku mwanya wa 15 muri Premier League mu gihe yanatsindiwe ku mukino wa nyuma wa Europa League, bityo rero ikaba itazakina amarushanwa y'Iburayi mu mwaka utaha. Nubwo itagize umusaruro mwiza mu kibuga, ikaba ifite umwenda wa miliyari 1 y'amapaundi n'igihembo cya miliyoni 113.2 z'amapaundi. Mu mwaka w'imikino wa 2023-2024 United ikomeje kungukira mu kugira rimwe mu mazina akomeye muri siporo. Iyi kipe ifite abafana benshi ku isi, aho rero yabigezeho mu myaka 20 ubwo yitwaraga neza mu myaka y'1990 no mu 2000. Mu mwaka ushize abakozi 250 barasezerewe mu kazi, bifasha ikipe kuzigama ari hagati ya miliyoni 8 z'amapaundi na miliyoni 10 z'amapaundi. Abandi 200 nabo bashobora gutakaza akazi muri iyi mpeshyi. Muri Werurwe United yatangaje ko ifite gahunda yo kubaka stade nshya izatwara miliyari 2 z'amapaundi mu gace gaherereye mu Old Trafford. Urutonde rwa Forbes ruyobowe na Real Madrid ifite agaciro ka miliyari 6.75 z'amapaundi, ikaba yarinjije miliyari 1,129 z'amadolari y'Amerika, mu gihe FC Barcelona iri ku mwanya wa gatatu. Liverpool ni ya kane n'agaciro ka miliyari 500 ka miliyari 5.4 z'amapaundi, ikurikiwe rero na Manchester City ifite agaciro ka miliyari 5.3. Nyuma kandi aho iyo yazamutse 4% ugereranyije n'umwaka wabanje.
Forbes yakoze imibare igendeye ku mutungo w'amakipe n'imyenda afite hashingiwe rero ku bikorwa akora ndetse n'ubukungu bwayo bw'ahazaza. Agaciro k'amakipe kari mu mutungo uri muri buri stade y'ikipe ariko ntiharimo agaciro ka stade ubwayo. Dore ko amakipe rero akurikirana: Real Madrid nibanza, hagakurikiraho Manchester United, hagakurikiraho FC Barcelona, hagakurikiraho Liverpool, hagakurikiraho Manchester City, hagakurikiraho Bayern Munich ya gatandatu, Paris Saint-Germain ya karindwi, Arsenal ya munani, Tottenham Hotspur ya 9, Chelsea ya 10. Hanyuma rero nuko bihagaze nangayo rero agizwe muri siporo. Reka mwifurize ibihe byiza. Nitwa Itangishaka Emmanuel, ico no bayita irya kabagari. Hanyuma rero kanda subscribe kugira ngo rero amakuru yandi atazajya gucika, na amakuru ajyanye na siporo, ubukungu, entertainment, siporo ndetse n'andi menshi. Reka nkwifurize ibihe byiza no kuryoherwa n'ubuzima.